أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓe allahu yiɗi ha suɓani l'islamu diina, ɓe allahu yiɗi ha waɗi julɓe, ɓe allahu yiɗi ha waɗi e mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji, annabajo ɓurɗo moƴƴude e annabaɓe ɓen kadi o arsiki en kadi ndu lewru sumaye tawata ko kayru ɓuri moƴƴude e lebbi ɗin fop. O waɗi kadi nyalande kadi wonde e nder lewru sumaye ndo, tawata nden nyalande ɗon hinde moƴƴi ɓuri lebbi wulure ɗi mara laylatul qadre. Lebbi wulure ɗum hino hawra duuɓi 83 ɓawo ɗum ɗo fo o okki e nder moƴƴere ɗo haray inchallahu jango ko go'o sumaye 2021 ɗum no hawra 1442 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Haray jango e talata 13 avril 2021 inchallahu kala ka wonɗon men daaride ni haray hande ko 30 hiira daro. haray si tawi sabbordu sumaye heɓi balɗe 30 ala ko goɗɗo landito hande kadi si tawi jango ko go'o sumaye. Allah tawnuno en hikka, yo tawnu en jango kadi, so tawni en yo Allah newnan en wawgol horugol ngol. musidɓe julɓe tedduɓe, ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles naatiga kikiɗe ɗo fiyen sendo dungo welo welo. O nema ɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala on woni e neldude en ɗo jongandema jango talata 13 lewru avril, ɗum ko argol lewru sumaye. Yo Allah tawnu en, so tawni en yo Allah okku en cellal e feere e fiira e doole e imanu timmuɗo fiye waw horugol ndu lewru sumaye hara ko o yiɗiri non kadi o jaɓana en kadi o rinɗina en enen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe fof e natugol yite jahannama. musidɓe julɓe tedduɓe, mi andintinayi ɗo toɓɓe seeɗa ko ɓuri e raɓɓiɗude. haray tabitari e bindi inchallahu lootanagol sumaye fi fiɓugol anniye. innugol miɗo lootanade fi sumaye o mi looto longal ɗum ɗon haray ala e bindi. si tawi no hiɗa wondi e tuundi hiɗa tuuni hiɗa faala lootade fi waɗugol naafilo ma waɗugol dewal ko ya lootande normal noɗa lootorade no fuuti e sabunde. kono amma innugol lootagol longal fi miɗo horude jango ko go sumaye ɗum ɗon tawaka ka diina. hiɗa wawi noon fiɓugol anniye on sa juuli geeƴe ɗe nga fuɗɗike naafude ma ado fajiri on fiɓa anniye. mi anni yike mi horay ndu lewru sumaye ndu fop mayru balɗe 29 ma balɗe 30 si tawi nganto heɓari lam. o anniye ɗo hino wowma yonude haray fi lewru ndu fof. haray noon hino yiɗa nyande be nyande nde hiɗa naafa ya heyɗintin anniye on inchallahu mi horay jango si nganto heɓari lam. siko sonnajo si nganto heɓoyimo sabu ellaji, ma nganto heɓoyimo sabu jibingol, ma nganto heɓi goɗɗo e meɗen sabu nawnare, ma nganto heɓi goɗɗo e meɗen sabu setagol. oɗo haray si tawi o taƴiri sabu ɗiɗo haray no yiɗanamo hande kadi yo heyɗintino e anniye on si tawi o fuɗɗitoyke horugol ngol. musidɓe julɓe tedduɓe, salafu salih moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen lebbi jeego haray hiɓe toranode Allah, yo Allah tawnuɓe sumaye. si Allah tawniɓe sumaye ɓe hoori ha ɓe gayni lebbi jeego hikkiɗi ɗon ni kadi haray ɓe torade Allah, yo Allah on jaɓanɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, kala ka wawɗo wonirde e adna Allah on fop, Allah yiɗi on, yo tawni on kadi ndu lewru sumaye. mi toriki Allah, yo Allah newnan on fop mon ɗon ko wawon horugol. mo be meɗen yo andi to ko musidɓe meɗen jelo horidinoɗen rowani hara hikka e wawari horidugol. ɓeɗo ko tawata ko Allah windannoɓe kon ko ɗum woni tawata timmi hina sabu goɗɗum go woni ko Allah ƴettitiriɓe ka wiwno ɗon fa iza jaa ajaluhum, si lajal maɓɓe ngal ari la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. tigi tigi on ɓe adintinantake ɓe nennintake. enen kadi ɗo ko jemma hu gotum, ko jemma go'o sumaye wonɗen e muɗum ɗo wonende enen wonirɓe Europe gaɓen. ɗum woni nokkel go harani ɓino, ɗum woni nokkel go on taw hara siwa niɓɓugol, amma enen ɗo hiɗen e jemma on ni. ko o jemma ɗo hanuɗa fuɗɗade wurnitugol gogo on taw fi sumaye on taho fiya Allah okkoye ko ɗaɓɓa kon e nder lewru sumaye.
si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe mi arta e anniye on fiɓugol anniye no hani kadi neɗɗo ngo fiɓa anniye e tubugol rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnanmo o wawa horugol hara kono hana horirede noon ko nde toɓɓere ɗo mi falno annintinde toɓɓere ɗiɗaɓerne musidɓe julɓe tedduɓe no Allah newniranno en noon hitande feƴƴude suumaye feƴƴunoɗo waɗugol meɗen alluwal suumaye ley konngol duɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique fo inchallah hikka kadi en waɗay alluwal suumayengal inchallah e nder lewru ndun fop si tawi muuyowo on muuyi si tawi ko aksu muɗum kadi yo Allah taw o yaafike wonki hoye men koye si o ƴettiti en haray noon inchallah jogandema janngo à partir de 19h30 heure de Paris 19h30 heure Paris haray en fuɗɗoto alluwal suumayengal bi isnillah on 19h30 ɗum haray hino hawra GMT on ka meɗen lagine haray 17h30 17h30 inchallahu haray woni ko ɗum hawrata alluwal suumaye wongal ngal en wakkile to bi isnillahi ñande be ñande e nder balɗe capantati lewru suumaye ndu haray ñande be si o leerɗo hewti haray musidɗo moɗon ka diina e ka enɗan e ka leñol e ka leydi Abdallah Diallo naata e ka page meɗen Facebook lawol kisal o ka juulirde meɗen laake masjidu Ibadur Rahman e nder Belgique inchallah fi waɗangol en o dars meɗen ɗo inchallah on fop moɗon hiɗon tora partagegol vidéo on fo moɗon hiɗon tora natugol e o saayi ɗo à partir de 19h30 heure Paris fi en waw sendodugol nde moƴƴere e ngo welo welo e nde ɗi baraji ko woni e nder ndu lewru suumaye ɗo ko haray na sabu jogagol gandal wonɗe waɗirde alluwal suumaye ko sabu yiɗugol ɓayne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki ballighu anni walaw aya yottinane hay si tawi hara ko aya goto joni noon inchallahu dars meɗen on ko honɗum fuɗɗortenmo janngo si tawi jon janngo jaɓi ko honɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah nuluno Jibril o ari o tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah taguɗo kammuli ɗin fop e leyɗele ɗen mari yiita mari aljanna ko kanko yurmete mo o faala o naada aljanna mo o faala o letta mo o faala yo Allah dande lette makko ɗen Jibril kanko woni aminul wahyi lanɗo malaika fo oɗo o ari o tawi aminul ard ɓuraɗo hoolede on ka leydi ɓurɗo moƴƴude tagge fo on ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Jibril tori nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ammini wo haray ɓeɗo yimɓe tato ko luttoyeɓe ka nder yite jahannama tefore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewtoytaɓe yewmal qiyama jonnon ɓeɗo tato ko fi ɓeɗo wonata udditirten alluwal meɗen ngal suumaye on janngo à partir de 19h30 si tawi jon janngo jaɓi hara ko ɗum woni ko hilna inchallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o jemma go'o arano e ndew lewru suumaye 2021 mi tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗen fop yo Allah okkor en cellal okkora en imanu timmuɗo fiyen wawu horugol ndu lewru suumaye mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin e inde makko ɓurde mawde nden kala marɗo ande ko Allah wawi ittude yo Allah ittanmo ande makko nden kala nawnɗo ma nawniraɗo ko Allah mari cellal yo Allah sellinmo sellinanamo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no woodi musidɓe meɗen bandiraɓe meɗen wontirɓe Amérique e Europe hara ko haton jimɓe e kaydiji ɓe ɓooyi ɓe heɓari kaydiji Allah ya rabbal alamin jeyɗo jonnayɓe kaydiji tagi ɓen newnan kala mo mara kaydi heɓa kaydi hara ko wondude nafa e barke ko ayyo Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ko taga kon fop waɗayɗo fa'alu lima yurid mi toriki Allah haton jimɓe e zurriya ɓen fop mi toriki Allah okkorɓe zurriya ko wuuri waɗa barki jogiiɓe ɓen kadi yo Allah wurnaɓe waɗa barki e muɗum marɓe jawdi ɓen yo Allah hon ɓeydanɓe waɗa barki e muɗum giya e muɗum renaɓe hiwaɓe aynaɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maraɓen kadi yo Allah okkorɓe jawdi laaɓuɗi ɗuɗundi dagindi mi torori Allah inɗe makko ɗen fof bi asma'ihil husna wa sifatihil ula yo Allah newnan en kala moƴƴere ko ɗaɓɓa ko e nder ndu lewru suumaye yo Allah waɗu geɓal meɗen enen e ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen wuuruɓe e faatiɓe ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala wata suumaye on yaltu si wona hara en foppu meɗen kamo be wawi wonirde hoore leydi ndin hara o rinɗinama kanko e ɓeygure makko ɓen fop e natugol yite jahannama innahu waliyu zalika walqadiru alayh haray wa akhiran inchallahu haray ko feƴƴuno suumaye feƴƴunoɗo ha ka fewndi ɗo kadi balle moolanaɗe ɗe kontotako
arno fi wallitagol julirde meɗen nden masjidu ibadur rahmani e nder laken hara inchallah ka wowɗe wadde darsji meɗen ɗin ɗon a partir de jango bi isnillahi ta'ala min yetoto on ko honno woni ko fewdori situation ji ɗin inchallahu ko jelu heɓi ko jelu naati ko jelu yalti ko jelu lutti ko honto fewnden situation julirden haray toujours kay meɗen fonti juuɗe kadi fiyon wallito hoore mon na fiyon wallito men menen fiyon waɗan hoore mon maro ka bonata ton ñande surroɓe arti fiyon waɗan hoore moɗon wonon sabu ko darni suudu Allah e nder Occident capital union européen inchallahu wata Allah yoɓiroyo ɗum non si wona natal aljanna haray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo en du o jemma ɗo yo tawnu en kadi timmode suumaye haren fop meɗen reninama e natugol yiite jahannama ono wonɓe windude ɗo ɓen fo mi toriki Allah kadi kala feƴƴiniroyɗo nde yewtere ɗo hara ko liwajihillah fi Allah o darari wowlu ɗon o feƴƴiniri nde liwajihillah fi yo goɗɗo nafitoroy yo Allah lumbiniroy mo noon kadi sirate ñande tawata mo beno hato jini e lumbugol sirate yo Allah teddinoy peese makko ɗe ñande tawata mo beno faala moƴƴiɗi yo ɓuru bonɗi ɗi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wattidumo e ɓen guluje capanɗe jeeɗiɗo natoyeɓe aljanna ko alda e hasibore simo mari ande yo Allah on ittanmo si ɓeygore makko no fewi yo Allah on tabintimɓe si ɓe ɓoyli yo Allah on fewnuɓe simo makko ɓen no wuuri yo Allah ɓoyniduɓe si ɓe fatike yo Allah hokkuɓe jannatul firdawsil ala simo mari feere yo Allah on ɓeydanmo so joga kadi yo Allah on okkormo mi toriki Allah yo Allah on reenu karamokoɓe meɗen ɓen fop o ayna ɓe o hiwaɓe o pooɗa balɗe maɓɓe ɗen o moƴƴina battaneji maɓɓe ɗi mi toriki Allah leydi meɗen lagine ni sabu teddugol o jemma arano ɗo e jemmaji suumaye yo Allah artin nunɗan e peewal ka leydi meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ni yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu e laamateri fewndi nunɗudi yiɗundi leydi ni yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala mo Allah andi ka gandal muɗum wirdingal so hendike yeeso yagal ngal nder leydi ndin tigi tigi on feppindina e ɓiɓɓe lagine ɓen fop harama bunna hola e leydi ndin mi toriki Allah yo Allah artingoɗo e hoore ɓiɓɓe lagine toñaɓe ɓen fop yo Allah fittanɓe gonɗi ɓe bonnanaɓe ɓen fop yo Allah ho lontinanɓe jogaɓe ɓen fop yo Allah ho jonnitu enɓe toriki amɓe waraɓe ɓen fop yo Allah waɗɓe yanɓe shahide bonnanaɓe ɓe yo Allah lontinanɓe ko ɓuuri moƴƴude e ko moƴƴi mi toriki Allah subhanahu barminaɓe yo Allah ho dikkinɓe jogaɓe yo Allah ho jonnitu enɓe no yawiro newori ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ardin e dow meɗen ɓurɓe moƴƴude e meɗen yo Allah wurno e hoore ɗan gurnan haka moƴƴani en ñande tawata ko o lakara woni ko moƴƴani en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ƴettitu en nden ñande Allah alama men fewtata si wona an a yoni ittowo ande a yoni ittowo mapunde a yoni huntowo haaju an Allah ala wawɗo ittande men ande ittana men mapundeji yaafo bakkatuji amen si wona an Allah mi torike ma ittan men andeji amen Allah mi torike ma yaafo men bakkatuji amen Allah mi torike ma ɓiltuɓiliɓe ɓen hoynan sattiraɓe ɓen ɓe hoyani ɓen kadi mi toriki Allah ɓeydan ɓe hoyende nden haray ko wonno ka ɓaawo caméra hun ɗo ka kikiide hon ɗo e ngo welo welo ɗo argol lewru suumayenu ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo ka page meɗen Facebook Lawol Kisal yo Allah hon hisin en aduna ɗo o malnoya en yawmal qiyama haray en jango ka julirde meɗen masjidu Ibadur Rahman e nder laken Bruxelles si tawi jon jango jaɓi à partir de 19h30 heure de Paris fi alluwal suumayengal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.